Messi pitu dah ke jonga terperlok hasang ini page akan ke video ngakuat view pin singopa ban subscribe akan ke channel bat share bat like ke video tungnya page mentah balai ba uneu player jong kene ka Nigeria wang yau Messi pitu dah ke jonga ha ke jingel kai house nem Arjarsan ha ka World Cup Under 20 haga ba ke Argentina ka lawan pelim no ya kene ke Nigeria ha ke jingel kai final te une uno yele kai jong kari Nigeria haga ba Messi ulayo ya kene golden ball bat upat ulayo ya kene ka silver ball te ulaong ya Messi hadin ba ladep kene ka tournament ang Messi pitu dah ke jonga hajing sha ngadai banyo ya kene golden ball te Messi usur ki bat usuang ngadai ke jingjit jong kinong yalam nyong payat jong kene ke football tournament Messi uang ngamla banlei te une urai lekai jong kene ka Nigeria kisukut no tangkata re anda ulai kendupat ya Messi ha kene ka dressing room ke eka bajia kelas ngau pela sikade ha ka ba Messi ula o ya to ayanga ka to ka silver ball jong me to simno mame ya kene ka golden ball jonga andre uneu nong Nigeria usurki paduang Messi pidi hok panyo ya ka ngasukren ka ya pi ha ka to ko por nomor bangas ngau dom bangas rem hakman jongpi te markum tahi gelet andre anda house name Arjar khatpra kelai kenduk biang bat une urai lekai jong kane Nigeria pun pau ba Ukraine hau Messi ba Messi pilong hisau tau player uba pen ki win ya ke musim jonga ban pet ya ke football ban lekai football namar ba pilong uta player ba pitam ha ke partai te union Nigeria wa ko play sibune yau Messi baduang bagi togi eke parok ki ba Ukraine kilong tang namar ba usngaudam ha ka to por was ngau Messi pilong tau ba best